nongeye kugusuza kandi ngo haye ikaze. Njye ndi Jay Baptiste. Iyi ni Isano Media Entertainment. Uyu munsi wa none amahanga hirya no hino ku isi n'abakurikiranira ibya politike hafi bakomeje kugenda batangazwa n'amagambo abategetsi bakomeye bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gukomeza bagenda batangaza kubyerekeranye n'igihugu cya Kongo, by'umwihariko binerekeranye n'ifatwa rya Goma. Ubu tuvugana Goma irimo igenzurwa n'umutwe wa M23, ndetse iyi M23 ikaba yaramaze no gushyiraho abayobozi bagomba kuyobora intara ya Kivu ya ruguru. Iyi M23 ikomeje gusaza amahanga mu mitwe ikanabashyushya imitwe. Hari bamwe mu bayirwanyaga ibikorwa byabo by'uyu munsi wa none bisa nkaho bigaragaza ko bakomeje kuyigarukira. Abategetsi benshi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo zirimo nka X bakomeje kugenda batangaza ko Kongo ikwiye kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 niba batifuza intambara ikomeye. Ibi ngibi kandi bikomeza no gushimangirwa na bamwe mu barebera hafi bya politike, by'umwihariko abanasesengura ibya politike ya Kongo. Bakomeza kuvuga ko ikibazo cya Kongo kidakwiye gukomeza kureberwa mu ndorerwamo nk'ikibazo cy'u Rwanda. Abangaba benshi bakomeje kugenda bavuga ko Tshisekedi akwiye kureka gutunga urutoki u Rwanda, ahubwo urwo rutoki akamenya ko twese dukwiye kurwerekeza kuri Tshisekedi. Bakomeza kuvuga ko ibisubizo byose by'iki kibazo cyo muri Kongo biri mu biganza bya Tshisekedi, nubwo adahwema kwinangira umutima akavuga ko atifuza kujya mu biganiro na M23. Gusa M23 yo ikomeza kuvuga ko icyo yifuza ari ibiganiro. Mu minsi ishize M23 ikimara gufata Goma na Bukavu yatangaje ko itanze agahenge k'imirwano. Nyuma y'amasaha make yabasohera ino tangazo, umutwe wa M23 woye kubura intwaro ujya mu mirwano. Ibi ngibi abategetsi ba Kongo ntibabyishimiye. Ibi bamwe mu bategetsi b'igisirikare cya Kongo bakimara kubibona bagiye ku mbuga nkoranyambaga zabo bandika amatangazo ameze nko gutabaza, batabaza amahanga ko umutwe wa M23 uri kurenga ku matangazo y'agahenge yari yatanze. Uyu mutwe ukaba wongeye kubura intwaro ukajya mu mirwano. Binavugwa ko wari imirwano ikomeye cyane. Uyu mutwe wa M23 warwanaga n'ingabo za Kongo. Perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe akomeza kuvuga ko Kongo ikwiye kujya mu biganiro na M23 nimba bifuza ko Kongo itabisibaniro ry'intambara n'imirwano ikomeye cyane hagati y'igisirikare cya Kongo n'uyu mutwe wa M23. Perezida Donald Trump w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntasiba kuvuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi budakwiye kubona ikibazo cya Goma nk'ikibazo cy'u Rwanda. Donald Trump akomeza kuvuga ko niba Kongo yifuza amahoro ikwiye kwemera kujya mu biganiro n'umutwe wa M23, udahwema kuvuga ko ari abanyekongo bifuza impinduramatwara mu butegetsi bw'iki gihugu. Ibi ngibi ariko Tshisekedi asa n'ukomeza kwinangira umutima. Amahanga yose ndetse n'abarebera hafi bya politike biteze inama igomba guhuza zino mpande zombi kugira ngo barebere hamwe niba kino kibazo cyakemuka. Gusa nanone abakomeza kurebera hafi by'iki kibazo bavuga ko iyi nama ntahitaniye n'izindi nama zabaye. Bafatira urugero nko ku nama y'u Rwanda n'imyanzuro yayo, aho abategetsi b'u Rwanda badahwema kuvuga ko Kongo itigeze yubahiriza na rimwe imyanzuro y'inama y'u Rwanda. Ibi ngibi benshi bagaheraho bavuga ko iyi nama nayo ntacyo yiteze gutanga. Ibi byose kandi biri kuba mu gihe M23 yakomeje gutangaza ko itazigereye kuragoma n'utundi duce yamaze gufata. Igihe cyose Kongo itifuza kujya mu biganiro ngo baganire ku cyakorwa nk'abanyekongo,
Gusa Tshisekedi akomeza gushinja M23 ko ari abanyarwanda bigize abanyekongo, akanabasaba ko bava ku butaka bwa Kongo. Nyamara ibi ngibi benshi siko babibona, ndetse na bamwe mu bagize umutwe wa M23 siko babibona. Bo bazi ko ari abanyekongo kandi ni nako biri. Abagize umutwe wa M23 bavuga ko Kongo ituwe n'abanyekongo amagana n'amagana bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko bitabagira abanyarwanda. Umuyobozi w'uyu mutwe General Sultan Makenga, ubwo habaga imihango yo kurahira ko abayobozi bagiye kuyobora Kivu ya ruguru, ntiyigeze agaragara muri iyi mihango. Gusa yari imihango ubona ko yakiriwe neza n'abaturage batuye umujyi wa Goma ndetse n'abaturutse impande n'impande. Bari baje kwishimira ibi birori by'uko M23 irimo ishyiraho ubuyobozi bugiye kuyobora Kivu ya ruguru ndetse n'umujyi wa Goma n'utundi duce twose turimo tugenzurwa n'umutwe wa M23. Ibi ngibi byagaragajwe kandi binashimangirwa n'ikosa Tshisekedi yakoze ryo gukuraho imbuga zimwe na zimwe, imbuga nkoranyambaga. Ibi ngibi abakurikiranira hafi bya politike bavuze ko Tshisekedi yikangaga ko amashusho y'ibyishimo by'abaturage batuye Goma yasakara hirya no hino. Gusa n'ubundi asa n'uwakoreye ubusa, kuko amashusho rwose yasakaye kandi bigaragara ko abaturage bishimiye umutwe wa M23 ndetse n'ubuyobozi bwagiyeho. Uyu muhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye mu nzego zikomeye muri uyu mutwe wa M23 ndetse n'abandi bari batumiwe hirya no hino. Uyu ni n'umuhango witabiriwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, harimo n'ibyinaha iwacu mu Rwanda. Tshisekedi azinangira umutima kugeza ryari? M23 idahwema gusaba ibiganiro izihangana kugeza ryari? Benshi barebera hafi bya politike ya Kongo bavuga ko nubwo M23 yatanze igihe cy'agahenge cyangwa se ikavuga ko itifuza gufata Kinshasa, bakomeza kuvuga ko ibi ngibi atari ko bizahora. Igihe cyose Tshisekedi akomeze kwinangira umutima, abarebera hafi bya politike ya Kongo bavuga ko bishobora kuzarangira M23 yubuye intwari ikerekeza i Kinshasa. Uyu ni umujyi ukomeye cyane muri iki gihugu cya Kongo. Perezida Donald Trump mu itangazo aherutse gusohora yaburiraga abanyamerika bose batuye ku butaka bwa Kongo ko bakwiye gutaha. Ibi ngibi nk'uko byagarutsweho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse n'abanyapolitike batandukanye n'abasesenguzi mu bya politike. Iri tangazo ryasaga n'iritanga umucyo weruye w'uko Kongo ishobora kuba isibaniro ry'intambara ikomeye hagati y'igisirikare cya leta n'umutwe wa M23, igihe cyose Tshisekedi akomeje kwinangira umutima. Perezida Donald Trump yavuze ko umuyobozi wenyine akunda kandi yemera muri Afurika yose ari Perezida Kagame. Uyu ni perezida wacu w'igihugu cy'u Rwanda. Avuga ko kandi atamukunda gutya gusa, ahubwo amukundira ko ari perezida uzana impinduka mu bice byose, yaba mu iterambere, mu burezi ndetse no muri politike zose ziyoborwa ry'igihugu. Ibi ngibi abarebera hafi bya politike bavuga ko bisa nkaho Donald Trump yari yeruye neza ko ari inyuma y'igihugu cy'u Rwanda kidahwema gushinjwa ibibazo byose bibera muri Kongo. Donald Trump yakomeje avuga ko abanyamerika bose bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakwiye kuba hafi imiryango yabo iri muri Kongo, bakanayishishikariza gutaha mu maguru mashya. Ibi bishimangira ko hari ikintu gikomeye gishobora kubera muri Kongo isaha iyo ariyo yose, igihe cyose Tshisekedi akomeje kwinangira umutima. Umutwe wa M23 wagaragaje ko ushoboye byinshi kandi wakora byinshi
igihe cyose ubutegetsi bw'i Kinshasa budashaka kujya mu biganiro. Ibi ngibi Tshisekedi azabikora kugeza ryari? Amerika idahwema gusohora amatangazo iburira leta ya Kongo ko ikwiye kujya mu biganiro n'umutwe wa M23, kandi bakumva bakanumvikana ku byo M23 isaba. Tshisekedi azinangira kugeza ryari? Nakomeza kwinangira bizatanga iki? Umutwe wa M23 ushobora kuzisanga wongeye kubura intambara zerekeza i Kinshasa. Aya azaba ari amakosa ya Tshisekedi. Ndagushimiye wowe twabanye. Iyi yari Isano Media Entertainment. General J Baptiste. Kora subscribe niba utarayikora, ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Ndagushimiye, mugira amahoro.